tubabariye Imana. zigiye guhura ku mukino w'umunsi wa 28 ikipe ya Rayon Sports irashaka igikombe cya shampiyona mu gihe ikipe ya Bugesera irwana no kuva ku myanya irimo ishaka umutekano no kuzakira icyiciro cya mbere umwaka utaha. umusifuzi ugiye kutuyoborera uyu mukino yitwa Ngabonzizonga Patrick.
nuko ubwo twarimo dutambukana n'abakunzi bacu twibaza aho dufatira kamwe, Imana ibikoze igitangaza gikurikira iki kana. Twisanze ahantu hadasanzwe, sibwo buri umwe yicaranye niwe mu mutuzo, ni mu tubingaro burimo, maze amahumbezi y'ibiti by'inganzamarumbo bihakikije nk'uko ubibona agafasha imitoma kwinjira neza. Tugitekereza ku cyo kunywa, twasanganijwe ibinyobwa by'amoko atagira ingano. Bega we, tumanuye abiri rero dushaka gucinya akadiho, niko kutugeza mu kabyiniro rushobora kwitiranya na ya Las Vegas barata. Umubiri byaranze, tuti turatashye, bati mwikwigora, aha dufite amacumbi ari ku biciro bito ugereranyije n'ubwiza bwayo. Nirinze kuvuga iby'igikoni kidasanzwe bafite kuko byatuma nongera kwirya iminwa kubera nyamacoma n'izindi zo mu ifuru utasanga ahandi. Wikwirukya na gogo yibaza ngo ahangaha ni he, kuko ni kuri Banza Uruhuke Bar and Restaurant, ni munsi y'isoko ry'Ikabuga haruguru neza y'ishuri ryo kwa Richard. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 79 2688. Ye baba we, mbere y'izindi gahunda Banza Uruhuke.